ime obrta hrvatski kolač, mnogi ljudi znaju to iščitati, pa šta to znači hrvatski kolač? Znači ono nešto naše, nešto domaće, a to je od sirovina do mirisa i naravno to trebate probati. I potom smo drugačiji, ali totalno drugačiji. U mojoj proizvodnji nema uvoza, vlastitu proizvodnju koristimo od energije, energenata, brašno, zvijezda, margarin, svu domaću proizvodnju što se veže za kolače. Pa prema tome to nije uvoz iz Belgije, ne znam, iz Italije, vreća voda i ovdje u ovom poslu jako puno ljubavi trebate. Proizvodnja se radi ručno, znači nema strojeva, ja mislim da vi to vidite, puno strojeva, ruke i ljubav. I zato su oni posebni. Jednom da ovi kolači prođu kroz stroj, drugačije mase moraju biti, znači mi smo ograničeni količinama, idemo na kvalitetu, ne na kvantitetu, nismo veliki, ali smo posebni po tom ukusu i po tom mirisu. Tražim od mojih kupaca i kritike, i dojmove, i dobre, i loše, na kraju krajeva ja sam tu zbog tržišta, jer ovo je zaista posebno prvo načinom rada i korištenjem sirovina. Pa da ljudi kažu što misle, međutim ja kritike, hvala Bogu, nemam. Samo kažu nemojte se mijenjati, nemojte postati umjetni. Kod nas dolaze pretežno ljudi šta znaju, šta žele, tako da ljudi koji znaju šta je kvaliteta, znaju šta je kolač i znaju da će ga oni kad ga kupe, da će ga to zadovoljiti, njegove okuse i želje. Ovi kolačići mahom su ipak slavonski, prevladava. Radim ja i ove domaće i dalmatinske, naravno, imam svoju tortu koju ću, neću je imenovati sada, dati zaštititi ime te torte, ali ja ipak mislim da rapsodija, oni, kako bi ja rekla, kolača ipak dolazi, zna se odakle, ipak je to Slavonija. Kao što je ovdje riba i pršut, ne može Slavonac napraviti dobar pršut, definitivno. Kad meni dođu radnici za posao, ono što ja njih pitam što znate, ne moraju puno znati. I onaj ko ima u sebi malo uz ljubav, malo uz trud, malo mašte, malo ideje, jer ispada da ja nisam slastičar po struci, ja sam radila godinama u računovodstvu, ali su kolači u meni. Vrlo bitna stvar u ovom poslu, u mom poslu ovdje, u ovom malom obrtu je ljubav, ljubav prema tim kolačima. Ja često mojim curama znam reći, ma kako volite muža, tako i njih, jednostavno morate ih maziti. Ok, trebaš voliti više muža, ali tu negdje, i evo, ne vam to mogu potvrditi da je to istina. Znači, puno ljubavi, puno rada, a to je sad problem o kojem sam govorila, a onda dolazi ona profitabilnost ili neprofitabilnost. I zašto se puno uvozi? Ljudi su shvatili, ajmo, leva, možeš napraviti 100 torti, 100 ovoga, 100 onoga. Ja poštujem sve te ljude, jer oni zapošljavaju. Samo iz tog razloga. Ali to je ono što moja početna ideja, nešto hrvatsko, nešto naše domaće. Pa smo mi blesav narod, da mi ništa nemamo, da mi ništa svoje nemamo prezentirati. Evo sad se radi na tim vinima, na maslinama, ali to je sve preteško. To će mnogi potvrditi proizvođači, našto mali. Šta znači mali? Koliki broj ljudi možeš zaposliti? Jer se ne možeš isfinancirati veliki broj ljudi sa radom, s čistim radom. Ako dođu meni kupci svih profila, i muškarci, i žene, ali što ih privuče? Taj miris, taj okus. Potraga za izgubljenim vremenom, upravo to ta nostalgija, to što se više, to je ono što smo mi izgubili u biti, svoj identitet. U svemu ga gubimo, pa tako i u toj hrani. Ali moj kolač je skuplji, ali vi znate šta jedete.
On miriše, svaki je drugačiji. To su oni recepti pohranjeni naših baka i mojih pogotovo, odakle sam područje iz kog sam došla, to su čuvani recepti. Recimo naše šapice. Pa to treba napraviti rukama, pa to treba onu svaku modicu, da njega stroj tiska, to je opet industrija i opet je to komercijalizirano.